Kunevesi lisenhlizweni yami, 2 Timothy chapter 5 verse number 15. Wabafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bengabe sayiphilela kodwa baphilele yena owafa wavuka. Namhlanje ngifuna ukudlulisa lomlayezo kubo bonke abantu abangibukeleyo nabamameleyo ukuthi kunendoda igama layo Jesu Kristu yabafela bonke abantu abaphilayo. Alisho ukuthi yafela abafileyo, but yafela abaphilayo ukuze laba abaphilayo bengabe sayiphilela bona kodwa baphilele yena owafa wavuka. Namhlanje sizoletha ukuphila okufumaneka kuJesu. Ukuphila kusegameni nasegazini lika Jesu. Ungaya kuphi nakuphi, ngoba ngila eSouth Africa, eAmerica basa khuluma ngale ndoda eyafa yavuka. Ugama la uJesu Kristu. Asithethi ngezinye izinto, but sithetha ngegama. Sithetha ngoJesu Kristu. Sikhuluma ngenkosi eyafa yavuka. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi kunendoda eyafela abantu abaphilayo. Ungathatha le ndoda umukele yona, ungaba nokuphila okuphakade phakathi kwabo. Gama la uJesu Kristu. Angikhathali noma kuthiwa impilo yakho ngesinjani, kodwa kunendoda eletha ukuphila emathanjeni, eletha ukuphila empilweni, eletha ukuphila engqondweni. Ubona abanye abantu bahamba ucinga ukuthi ingqondo yabo iyaphila kanti abaphili ngenxa uthini abana Jesu. Jesu Kristu oletha ukuphila kumuntu. Noma abantu bethemba into zabo, kodwa namhlanje ngikhuluma ngoJesu Kristu oletha ukuphila. Lithi wabafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bengabe sayiphilela bona. Umusi lo Jesu yazi namhlanje ukuthi awusayiphileli kodwa uphilela yena. Philela ke uJesu. Lithi iBhayibheli wabafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bengabe sayiphilela, baphilela yena owafa wavuka. Amen.